Santa Dorato sesiyakunikela egameni likayise nelendotsana nelikaMoya oyingcwele. Sithi Baba wethu lo ingcwele sentelele ukuhle kulomntwana, akhule akwesabe, akhule akuhlanze, akhule kuNkulunkulu wethu lo ingcwele. Siyakunikela egameni likayise nelendotsana nelikaMoya oyingcwele. Sithi Baba wethu lo ingcwele sentelele ukuhle kulomntwana, uvikele etifeni, uvikele kubi, abesabe akuthande. Ufeze iplani lakho ngaye uthi wamdala ngoba uNkulunkulu wethu. Sibonga kuNkulunkulu Yesu Kristu. Amen. Baba lo ingcwele uNkulunkulu umnika amandla onke lofuna yenteke kubantwana egameni likaJesu nika tuwe into tonke. Sesiyabonga Baba lo ingcwele kusithi inceke utakho bese tiliphethe lishoba lengongoni. Baba lo ingcwele lelo lesiphambano bese benya ishoba lemazulu limeli balenye ngatini bafafata labantwana, bafafata labantwana kunangomhlaba lomubi. Babe wethu lo mhle kangaka sekufezekile ngonyama, sebabalethile kuwe Moya lo ingcwele kaNkulunkulu. Baye baba lethe kushinithi libandla la asharisha labaqhuba tingeke utakho selothambe embili. Babe lo ingcwele thambe embili tiphethe isikhelo seCalvary njengoba utigcobile ukuthi mathiyentele nkonzo. Babe lo ingcwele egameni likaJesu tamnyenyethe umntwana ngamunye. Babe lo ingcwele timnikela kuwe uthi Moya lo ingcwele umane ubagatse. Babe lo ingcwele ukweluse inkonzo yakho ifezeke. Babe lo ingcwele loyifunako ngabo babe wethu lo mhle kangaka bephule ngonyama bantomula mnamhlolo mumlonakele. Babe lo ingcwele bephule uNkulunkulu umnina amandla onke sekusalele ngakubo kuthi mase bakhulile bese bayamemukela Jesu Kristu njengenkosi nemsindisi. Le bayintaka ukuthi inceke utakho inkonzo yeprotection kuthi baprotect enkosi basengathi luthonyalo basathinga wena ngonyama bafihle khopheni lakho ubakhone ubathukuse kulelo nceba lagwaza Jesu Kristu. Babangambulali bebethe nkosi umnyango babethe uNkulunkulu wangothandzeka sivikelo sabangcwele kuthi mababhakile kulenceba nebantwana babhakisiwe kulenceba bese bayagcineka bese iyabagcinzetela ingonyama iyabaphula kuwo konke lokhu kwalomhlaba. Lokhu Nkosi lokulalelwako emaphepheni lokufundwa kwemaphepheni
nalokulobulalelwa ezinsabeni nalokulokukhishwa e-social media bese ingoyami njojoba nabo hamba nabo seyibanikele empilweni yabo manje bese kufuneka bathi khethele sesiyathandaza sithandazela abatali babo Nkosi uNkulunkulu wami othandekayo babakhulise ngesandla sakho bakhule babuka kubatali ukuthi impilo yokholwa injani siyathandaza babe noengcwele siyamemuka lobubi sithi manje akusibo bakhe kodwa baKristu Jesu lo wafa esiphambanweni wafela wonke sesithandaza ngokholo babe noengcwele uSinkosi usisibandla lakho usisencedo yakho usisebenzisa abantwana bonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen. Jesu bathandekayo ukuthi nabefika laba lebebalalele Jesu lapha ngenteka kube kumbe khona bebanegula thide emtimbeni wabo bathi nabadla lesinkwa bathiva sebaphilile ngenteka kumbe khona bebanekhathateke emoyeni bathiva sebakhululekile ngiyasola ukuthi kukhona bekhona kulesinkwa labeva ukuthi cha this is not just ordinary bread. Because Jesus was indicating it was a sign ukuthi yena usinkwa sekuphila. So nakathi Jesu lapha nanhlephula lesinkwa nimkhumbule. Sikhumbula umtimba waKristu esiphambanweni. Lo wahleshulelwa thina. Ngekufa kwaKristu kungakho phela Kristu nasakhala lapha babe athi babe lenkomishi ngathi yasinza nangakhona Nkosi manje ngikhweshise kodwa ngeyakho inthando ngoba Kristu esiphambanweni wakhumbula wena nami yebo besingakadalwa kodwa wakhumbula ukuthi ngekuhlatshwa kwakhe ngekugwazwa kwakhe ngekubulawa kwakhe mina nawe namhla ka2025 nathi siyawuthola kuphila egameni laJesu sanibonani bandla ngikhumbule Jesu ngicela uqhubeke verse 25 kuya 26. Ngalokufanako wathatha inzebe emva kwekudla kwabusihlwa wathi lenzebe sivumelwane lesisha lesentiwe ngengadi yami yendani lokhu ngetikhathi tonke naninatha kuyo kuze ningikhumbule 20 ngobe nanidla lesinkwa ninathe kulenzebe nifakazela kufa kwenkosi ize ibuye. Hallelujah. Lapha bathandekayo leliwayini limelele isivumelwano lesisha. So ngalapha uthi lesinkwa ngumtimba wami. So by partaking in the Holy Communion ukhumbula ukuthi Jesu nawe wakufela. Ngekuthi ngekufa kwaJesu mina nawe sithola insinziso mina nawe sithola kubhajatiswa egameni leyise nendvodzana namoya lengcwele bese ke uthi lewine lelisha limelele isivumelwano lesisha sithi lesivumelwano lesisha sithi ingadi yaKristu thina sithola kuqoleka
hayi kolelwa kanye kodwa nasihamba endleleni senta inthando yaNkulunkulu noma emaphutha endeka noma kona kuvela kodwa ngale ngadi yaKristu emacala ethu ayathethela. So na ukhumbula Jesu unatha kuleli wayini, yebo kithi akusilo lwayini kodwa ukhumbula ukuthi ngale ngadi leyo pha esiphambanweni mina ngathola insinziso futhi mina ngisetawuthola uxolelwa emacala nethi nje inhliziyo yami nayibuke kuNkulunkulu. So ke uthi ngikhumbule ukuthi nami ingadi yopha yophela mina nawe ingadi yaJesu. Nginalenza abathandekayo leyelwayini ukuthi nanalo nawufunza Johane lapha ekuqaleni emshadweni wasekhanga. Uyafika inkosi yami make. Make Maria uyafika lapha uthi bathi iwayini seliphelile. Uyasho Jesu uthi inkosi yami make isikhathi singefiki. Kodwa ngibonga indvana abathandekayo. Yena inkonzo lematima yasubmita kumake wakhe. Yena uyinkosi kodwa ngoba sekushito wena make noko isikhathi sengefiki kodwa ngoba soshi uthi abalandzele imigqoma lapha iyawusebenzela namuhla. Sibonga babe kukhunjutwa ukuthi sikukhumbule wena ngoba wena Nkosi uyaqabana nathi. Sikukhumbule baba wethu sisebandleni, sikukhumbule babe sisenkonzweni, sikukhumbule babe sisemakhaya, sikukhumbule babe sisemisebentini, sikukhumbule babe sisetikolweni, sikukhumbule babe sisemangweni, sikukhumbule babe timeni tonke uNkulunkulu wethu engcwele noma kusekujabuleni noma Nkosi siyakhala noma Nkosi sijabulile noma uNkulunkulu wethu engcwele sisematimeni kodwa sathi nje ukuthi nasi kuwe uNkulunkulu wethu engcwele wena utasinika imali. Sisho Nkosi ngalesikhumbuzo Nkosi sidlo sanamuhla sithi siyawukhumbula umsebenzi wakho simakathi. Sikhumbule babe imihla nemalanga sisaphila lapho Nkosi usibeke khona. Uthe baba wethu engcwele asiphume siye emhlabeni wonke uNkulunkulu wethu engcwele siyawenda abantu babe bafunzi bakho. Baba wethu engcwele ngamunye nangamunye lokhona la sithi baba wethu engcwele msinike babe silinze sekwenda Nkosi lokho lobheke uthi akwende lapho akhona khona. Ludumo lonke Nkosi lwakho simakathi ngoba wena uNkulunkulu akekho babe lofana nawe nalesitamkhonda ngaphandle kwakho. Namanje Nkosi emini sithi uNkulunkulu wethu engcwele busisa abantwana bakho, busisa abantwana bakho, busisa bobabe labakhona, busisa bomake labakhona, busisa emasingle adults lakhona, busisa iyouth lekhona, busisa ichildren's ministry lekhona, busisa imindeni uNkulunkulu wethu engcwele lekhona, busisa babe tindzawo tonke uNkulunkulu wethu engcwele kuze babe inthando yakho yenteke. Siphuma nesibusiso lesivela kuwe, sibusiso saphakathi ngodzana yakho leJesu Kristu. Sithi uNkulunkulu wethu engcwele namanje emini ayiqhubeke babe ihambe nathi moya wengcwele asihula imihla nemalanga. Ngidele kuhle nemfundiso kwegama likaJesu Kristu.